Jan Gemmekoekman. 'n Ou man en 'n ou vrou woon in 'n klein huisie. An old man and an old woman lives in a little house. Eendag sê die ou vrou, ek wil gemmekoekies bak. Ek wil 'n gemmekoekmannetjie maak. One day the lady says she wants to make gingerbread men. So she's going to make a gingerbread man for her husband. Sy maak sy oë en mond van suikerklonkies. She makes his eyes and his nose out of sugar cubes. Sy maak sy neus van 'n groot vet rosientjie. She makes his nose out of a big raisin. Sy rol arms en bene uit. She rolls out arms and legs. Sy sit hom in 'n pan en sit die pan in die oond. So she puts him in a pan and she puts him in the oven. Jan Gemmekoekman bak in die oond. So now the gingerbread man is baking in the oven. Later hoor sy 'n fyn stemmetjie wat skree. Later she heard a soft little screaming sound. Laat my uitkom, laat my uitkom. Let me out, let me out. Die ou vrou maak die oond se deur oop, so she opens the oven door. Jan Gemmekoek spring uit. He jumps out. Hy hardloop oor die vloer en by die dier uit. He runs out onto the floor and straight out of the door. Die ou vrou en die ou man hardloop agter hom aan. Stop, stop, Jan Gemmekoekman. They run after him shouting, stop, stop, young gingerbread man. Hardloop so vinnig as wat jy kan. Jy kan my nie vang nie. Jan Gemmekoek hardloop verder. So the gingerbread man saying, run as fast as you can, but you're never going to catch me. Daarna kom hy by die werkers op die lande. So then he comes to workers that are working on the land. Stop, stop, Jan Gemmekoekman. Jy lyk heerlik om te eet. Stop, stop, gingerbread man. You look delicious to eat. Ek het vir die ou vrou en die ou man weggehardloop. So I ran away from the old man and the old woman. Ek gaan vir julle ook weggehardloop. I'm also going to run away from you guys. Hardloop so vinnig as wat jy kan. Jy kan nie my vang nie. Jan Gemmekoekman hardloop verder. So he's saying, run as fast as you can, but you can't catch me. Later ontmoet hy 'n koei. Then he meets a cow. Stop, stop, Jan Gemmekoekman. Jy lyk heerlik om te eet. You look very nice to eat. Ek het vir die ou vrou en die ou man weggehardloop. Ek het vir die werkers op die lande weggehardloop. Ek gaan vir jou ook weggehardloop. So I've run away from the old man and the old woman, and now I'm running away from you. And I ran away from the workers, he said. Hardloop so vinnig as jy kan. Jy kan my nie vang nie. Jan Gemmekoekman hardloop verder. And now you can see everybody chasing after him. Toe ontmoet hy 'n vark. Then he meets a pig. Stop, stop, Jan Gemmekoekman. Jy lyk heerlik om te eet. Ek het vir die ou vrou en die ou man weggehardloop. So he's saying, stop, stop, gingerbread man. You look delicious to eat. And he's saying, well, I ran away from the old man and the old woman. Ek het vir die werkers op die lande weggehardloop. I ran away from the workers on the land. Ek het vir die koei weggehardloop. I ran away from the cow. Ek gaan vir jou ook weghardloop. I'm also going to run away from you. Hardloop so vinnig as wat jy kan. Jy kan my nie vang nie. Jan Gemmekoekman hardloop verder. So run as fast as you can, but you're not going to catch me. Daarna kom hy by 'n jakkals. Now he comes to a jackal. Stop, stop, Jan Gemmekoekman. Ek wil met jou praat. I want to talk to you.
Maar Jan Gemmelkoekman hardloop vinniger en vinniger, but the gingerbread man keeps on running faster and faster. Ek het vir die ou vrou en die ou man weggehardloop. Ek het vir die werkers op die land weggehardloop. Ek het vir die koei weggehardloop. Ek het vir die vark weggehardloop. Jan Gemmelkoekman hardloop vinniger en vinniger. Die jakkals hardloop ook vinniger en vinniger. So he runs faster and faster away from the jackal, but the jackal runs faster behind him as well. Die jakkals vang Jan Gemmelkoekman. Hy het vir die ou vrou en die ou man weggehardloop. Hy het vir die werkers op die land weggehardloop. Hy het vir die koei weggehardloop. Hy het vir die vark weggehardloop. Hy gaan nie vir my weggehardloop nie. Die jakkals eet Jan Gemmelkoek op. So he ran away from all these people, but he was not going to get away from me. And the fox ate him all up. Baie dankie dat jy geluister het. Thank you that you listened so nicely.